media court ya tumpan nang litong pa nang chokpa pen nang litong madore supi ko por nang chipido na por ke rupilo pini nang litong man chokpa nang kok alam ke lahen lo karbi ang long ilitum ke thegiding pen chenglok kadu kawe atumta lahorijan la penil mor kumar tea state labangso asa bagana puthak waidak klar sub pen anso se pachninang wo fansi pini litong press meet pen organize nang litong pan chopalo aprangsi lage dagli tumlong do sangpi ompung tipi alang lihan lo laso bagan appropriator mate ahempu by documents le litum damna athe ajar bosu ta kagos ke akenang sot lasya aprangsi nitum dak kes kachedan pele kheze pen pele kheze versus ompung tipi ompung tipi versus pele kheze Nasi High Court isi direction ng pilo Karbi Anglong Autonomous Council of labang so I directions ating pen nito mane ningduk asapso dolo Autonomous Council of ate High Court direction ating pen masapso mane council bang kapatepek lapusondo dak High Court direction ating pen polotang te hopta cap rui cap an mana isi mana apor pilo Autonomous Council of lapen halabang so order along je both parties lapen dak involvement ke doan tame relevant documents kadu kove isi hearing en la appropriate verdict order pinot posia ladak nang toklo bon si tame Autonomous Council elitum Karbi Anglong isi High Court a direction ta kapat pegason si jetheklong loklo aten elitum phana bangke kagos ng chijumanot PPC relevance documents ke doma je labang so bagan ke ahempu jola so proman pan lasi litipi kagos ke doan original tame cepak lang lo lapen cepak lang et pen itu mangke choklo bonus tame pele kheji phana bang apong pen apong apor ki pita alang li bangke mane documents la cepak lang dekhe da son si dolo lapen pan apor PPC tame pinier nianta relevant documents cepak lang dekhe laan lo pulatang te mane nilitum jungjung kajama tha bangke je Autonomous Council bangke isi pu nilitum manat bangke kagos chok labapot isi halafana bangke third party bonai si ba ex party bonai si je nitum man bang verdict nang piason te lalo isi bangke lasi ke dam tanganing kan 2016 hositame akai sar ala Donesoring Tisar Joint Secretary ke dohos tame hasu tame Autonomous Council pen mane isi verdict nang kilo hala su hora bangke abagan si nang thagik dak lahori jana pada bangke non jeneba non four line ke pon ana bangke nitipi ompung tipi apansi patang lo lada kadak number pen chenglok kodo ko ve total area along lian tame dak mention lab lo la pen Dilmor Kumar Tea State ana bangke pele kheji apansi patang lo la sini to mo bangke hala su our dik pipen neto bangga challenge sunang koklo athe pele kheji afana bangka Dilmor Kumar Tea State anata kapatangji aronawe athe alang lile ke nam kali ke nama bangka la Nelly Saidu Karlitang Robin Bromo alang lisi ke nam du lasila so bangke chokchi si ako High Court duita agarden ta nitum si chelong nai posi ako High Court case pitulo hala so case order ila bangke mahajong ni lagi pu 10 weeks Autonomous Council of apor kipi sedame 10 weeks pares me non kaning kan se ke plank tu po just 2-3 weeks lo ta aning kan se ke plank po polotang de la ke kagos chokla ba pita kupio posi Autonomous Council mane wording ni pipe de lo sell did on the mini tum cepak lang la original nalo sell did panimanti company pa lasi lahai kaddo go chokla ban tabe kupio posi Autonomous Council judgment nang pipe de lo final wording nang pipe de lo polotang de nitum mane hundek damnang koklo Autonomous Council of je pele aphan apong apor ki pita me cepak lang dekhe dat thoi phak se me la pusi mane pasuli bom hearing pen hala hindi film longason tarik pe phadi lason si mane kopunelo nitum karbinon Autonomous Council pen isia scheme ki pido je pur kimia themang ko hala so scheme a thema long ko lang nam thulo pete methang long le methang hem phu nitum labang so bagan ke nam vek de aproman ka dogo wetame do lablo lapen kar BC non ba kar BPC chapam phulo
kagos kat do ko we do lab lo polotang te kupia pose karbi pia phan autonomous council itu nang chinek warat lo kagos chokla pa pipta pi pose jasmen nang pipe dar lo lake nitum hondek nam nang koklo je alang litum mana isi favoritism ke do potma puta matha nam nang koklo athe pele yong se dak wang lo polotang te alang litum bharia vip asan se pele phan bang ke khang khang jo lase kar bp apana bang itum kada ke 6 schedule area pot asap so mane kanghon kangjin so do chete autonomous council pen lalo la pen aku langnam thu sinang mane hala Karbi Anglong Autonomous Council pen chu mane Karbi Anglong Autonomous Council pen mane hala ke damtang lasu arns incident hud volunteers me ningjelo je four line atang ka ke pele kheji fansi ki pike putan ningjelo asi hala song bong ban jong si Autonomous Council jong si pele kheji fan mane compensation pidet polotang te Autonomous Council fan itum arjunang kokpo je compensation pipe prang laso bagan ba laso longle ahem pu verified pamelo ma order piat lo ma de piat lo polotang de people lo ni tom phanang pachini ne daga kopia pon ni tom phanang pachini ne daga lapen ladak the Constitutions of India article 14 along polotang te aron ke kado kavita equal lapen aku Constitution of India article 300A along polotang te right to property alam do nitum nampe kapot nitum right do nitum labang sota kacilong nai ke ason tina decision a minutes of meeting laso compensation na putha nitum phantame isi notes nang nai setame nona bangke nitum phan bangke mane silent nang bikok si alang tumbang ke halapusi mane kupuni da son nang naksi nona bangka picture se thek dam long lapen as par lo langnam lo polotang te je labang so compensation atang kayong sinang le polotang te labang ke council atum mane ahem pu pangdak dia prang wardik pipi aku ke isi kupine separate account sitame bonai sala dak si thap nang ji mo ahem pu pangdak dia da philo polotang te lasi Autonomous Council pan hala so ahem pu entitle fansi pinang ji lasi aron karkan du oson silitum theglong Autonomous Council pan lahai kadu kawe puthak verification alam pen cheng lock kadu kawe lapenon ultimately non nitum akesa bang pu chumri dun momlo che thek dun long lo je kisuman mane favoritism lapen ame thang le phan Autonomous Council ong inut bahani amun itum do lapen political allega chu en phan inut bahani amun itum do oson si nitum che thek long lo mo por sinang leji je la tum si dak interfere kuri le pu sinang leji la ke mo por sin than po la si lahai pen joine si mane Karbi pi note kagos choklap tame justice ke long nang ji abang phisi tame justice long le da la si batai ko on si phong ko on si mane Autonomous Council bate corner ji der si mane Autonomous Council nitum Karbi pi phan mate la so bagana phan mane nang pekana langma la bangke nitum arjunang koklo la si angtona details bangke alang li hem bagana proprietor penle nang pasithan tuna to pini dak nang chitong dun deltum kecopa media ai gatum phantanili suri kardom pilo lapen ke ladak nang chitong dun ai kadu kawe atuma phantanili churu parpiklo lasi pini nili laso lahorian nirmal kumar tea state laso alam the asap so than chomi pusinili nili ni hanglo lasi la so bangke nili hemasor robin Bromo lasi ke nam dun vek ajoine si nili pini anta ha 2006 to not 2024 anta nili dum si solai bomlo bon sitame nili ladak naga pen pele kg pen si kes chedan bom la pusi wang bom lo pining ningkan ko anone la soa kes ke damig edlo lai kado ka veda chini holo sitame nili council la sora phanda chuning ripik lo bare nili chuning ripik lo je naga tumke pele kheje tumke nili phanak padikdar pik lo nili phanak pa siksak pik lo lasi an arji ding ong lo pulote ako akes ke ding ong po aso nang ong bom po putan nili chuning ripik lo sitame phonga secretary ke wang pen sitame not pu an sitame nili phan la so adjustment long le lang nili phan adjustment nang pipelang la pen ke council la ke the
ilitu masar aman gedo nai tuliram sar phanta nili phong lo ka chitong siam phanta la sila so siam ta nili phanang pudun lo omor ti so phansi la revenue in charge la phanle chitong ing noi nili pulo ko niling no mata hangdet lo bon sitame omor sar gedo hota nili phanang klem pipe ampen ge asar sara bangge nili buet lo nili chingkiet lo pu voi phis sitame secretary a hin pena phong secretary ge wang pen sitame nili phana nang klem pi elang la sin nili chuning ri padi cream lo la autonomous council ke thegi ding secretary pen ke cheng lok CMM pen ke cheng lok a ka du ka be phan sitame nili hin pen chuning ri par pik lo la si la so adjustment nang ki PG mane prabjin pen adjustment nang ki PG phanse nili chuning ri lo la si la ke nili tum ke nam dun binong la ke holimanti company pen NOC nang ki pi alo ta nili long do la pen ke ghatok pen nang ki pi long ta do la so NOC ta do kala disia long aserdi ta do la ke kunu ala ke fake documents kali la ke nili he ma sorsi ke bonai pe me ke bonai la pen ke non aki mi pule nili ke bonai kali nili he ma sorsi ke bonai tikang a documents pensi non nili la so akes non chedani bom la si nili chuning ri padi cream lo ne bare nili chuning ri lo je karbenga autonomous council ahin pen nili phan la so akes nang pa jut ignoi pusi nang pa jut pinoi pusi nili chuning ri par pik lo la pen ke ladak illegal encroachment atum ke taman ke do atum non molenteron atum encroachment la pen ke belek atum ta encroachment do thala hai ta nili duk do pik lo pu nili information pier lo council along an sitame nili gote khini affect anta photo anta nili jama et lo ene likhito la pu ke tok pen le application pen le ki pichot kali nili a photo anta nili p8 lo la sila hai ar ko answer jigiding ma encroachment atum ke mane na longle na ke chirai tum ke la son si nang bat bom po la sinelia bangke chuning ri par pik lo ampen la encroachment ke do an illegal encroachment an sitame de chesa ignoi la ke bagana long le binong nili tumsi nili hema sorsi ke nam dun binong la ke ampen ke la molen terona phuthak ni asap so alam ningji ikpo la sila molen teron asuke kuni ato kanu pen nangke ladak molen terona alam long pen alang tum dak kewang chini ne dak border area pen ko ano ne ladak gundugur la so chini ne pin pen sila molen teron ke palu ke palo malong ke kadu kaveta chesai phun sike me puneli chua dihuta nili pulo la swalam la sinon ta ako nili puthulo kadu kave ladak nang ke chitong dun molen teron along ke dun ansita me ladak ke chesai phun se ke me pusineli chuning ri par piglo la sili tum kar bihejan la bangke chubhong ignang ne pini ko ana bosor belone ningkan pharo ta sose la so bagan ilitum kar biang long pusi ilitum ke chi puchot sitame la so abagan along leke konane marori konane bihari konane bang asosi la so garden along ke non puta do bom lang non neli karbiang long along amalik puke lahorian nirmol kumar tea state ke nili handlo first lo lasi or karbiang long ophanda organization pele ke chenglok kadu kave akarbi phanda nili chuning ripar piglo nili phana ke chirap dunji nili phana ke support dunji phansin nili chuning ripar piglo je ili tum karbiang long le lake naga phan pele kheje phan ke pinang ne pu laso nange support dunji phansi nili kadu kave phanta nili la karbiang long arat do an ve an ili tum karbia khai phan nili chuning ri par pik lo la sipini gening je bangke nili la an sing toni kok lo baki khini gening je je tum dolang la simo asap soba gening je nang je angdeng dolang pulote la si akon nili bang thanik po to choro lo pini media oke tum dak ni ongfu ahem long kewang penal tum apor kesipi pot seneli pading open dingje damde se non la rong barim wala ma puthak si thetheni sinili ningje choji la hello si rong barim pu abangke ladak ni ompu along le theglor si alang tum ke dak incroach pen si rong barim pu alang tum amen nang chir lo si ladak bangke aprang
pen sitame dak ke niom phua long le pu klar dak pen muni tum chini erang bong pen sitame rong nang ke seng ke la ke isi mang hume me alam lo isi e karbi hian ang bong long le ke chithi lapu bang ke therak me alam lo pen la dak bang ke nili tum isi ke koidam ji mate molen teron ke japon along di tum ke koidam ji bang la lo je dak ke pele ke je phan hi a side pen ke rabdun a side son si nang nak lo la posi nili kadokabe la molen teron along ka che rabdun alogot ke dodun akorte la pen injir tum do ana fasta mi isi ki jusi ke chuning ri bang la helo je ladak bang ke cherab dun de sikime athe ime thang kar bi hian itum dak niom phu long le chadia posi ladak bang ke dodun de nang po la pen ke dodun tang atum ansta me nang le tum matha pen la molen teron ke japon long la rong barim pu ke chir dun lok pen la logot bang ke nang le tum dodun de ye phansi ni lihin pen chuning risit ni lam theta la anting ton ko pardon la so alama bang sab so lidum chathanam thusina athe methang karbi kesuman methang karbi kachini dun de tum si mane ke ong hadak kiludun ase ningkaning kora hini lola bangso bagan kasolai ni tipi ni tumanda chini dun lo pana ningkanang bong kasolai sita me hadake rong barim tang hopine lason ke ave laso rong barim alam litum chathanam lo plotang te lake ni pupu dijir potom handa arjulo surini rang kora isi 2021 aningkan malom silatum keseng ku samya lu so play that pobon la si chu malom silatum isi hadak longle nang ki tg bangso apan isi rat to apan karbi ato masem phati ke ng apan sila bangso men ke en pen rong barim pu nang keseng ili karbi tum ke ek kotha dui kotha vet along le ke long ke lage litum ke yata choklem thek thei de kalima lake jeneba pinia bengali tum thang pinia pote lage slam long du tum masana bang ke la bang ke ek kotha dui kotha ke long nun da bangla tang ke chapang rang thai tai li karbi tum ke lage almost impossible do thek thei lage mane objective amasi theklong dak lo je la dak pen je lake alang tum nono ko chudo kholpo pena diglo te lake naga phana chiyor po objective ke la henlo la pen baheri jata ve athela pu area lang nam elo polotang te non long le ke avelo hapuke long le khali avelo lapu bongrung ronganat karagong long kathar lapu na ramang ke andungnat lang nam lo potang te solar si mane parlo derlo di solar parlo derlo khiti jokla ma thai ta velo solar parlo derlo lang so joine si non along prek upai velu pusi haladak nilitum jungjung ke jongnam nang kokpo jela rong barim pomen airpen rada sympathy chodro pen rada support ka chu ngo phan si la rong barim pomen irsi hadak la longle mane bagana longle nang kithi sila bangke la so ka do ko ve chini lor pen nang claim kar bp si dak che pam pu bom po chini lor pen nang claim bangke la bangke mane sabsu ining aduk bang dolo lasan kar bi hian bangke cheklem kle der sonte polo la pen ke bang jier nita la dak bang mane sabsu mane la interfere kuri dunde der sonte pu bang sin litum alang litum has tame tuning rilo la sila rong bari ma men pen mane la dak bagan along le bang nang chidu nang ne lagile hapu iria ge litum langdam lo polo tang te aprang atum kachini ne pine son do kok tai halatum mane naga phan chior komane marwari phan chior jolason along le dupik hal haile alang litum mane hal hai long le alang tum rong sem nam te isi mane nilila mane financially rab nun tek thei pusita me isi karbia rong ke sengdam la hai long le long bang pate mesen lo pon ke nilita churu dun thek ji sidame methang kar bp abagan along le long la puson ke seng pu bang ke nangi thi pu bang ke nili jungjung ta kar bilo ningduk lo la bang so bang ke nangli tum la bang so legal document napak lang atem tela ke nangli tum private property long sidame alang li erang kya me long thang tu bang ke nangli mensi pulo pitor ti sota bang non dak dokhol rapet nang la penom pung tipia panda dem ki tik pi pon dolo puselang li pula sila so patang nangli hentang ku bisi pu ala bang ke si langnam lo pulo tang te si munit crazy ma pune ma thadam bang ke athe alang hem phu gali alang ma phan lo dak long le ki pek boka alang rai jawe la dak de gali ma iti piom phu bang hadak dam pen to amuka nang lidak chiri sin nang lipang patang lo pume de gali ma tame alang ko mat lo je labang so bagan hem pu dolor ta ni se hem pu son chek rong si nang lidak lo nang lilong le ke dak lo labang totally chok se labang ning duk lo la son bang mane jakong che pharang pan la son bang klem tap nang ne ako nili jungjung ma thalo la son muni jong se karbiang long along mane ache the autonomous council edom ta langdun ding polotang te penap ke komane akar bialong le si la tum chidam ta hai polotang te karbi tum along le ke
safety available pusi nili mathada lasila ka autonomous council pen sila so pu thak bangke khang vek nangji pusi ni tum chuning rilo aduya hoy along le ka cherai koma men pen private property kithi paru hum pusi molen teron fan koi kar bok manang aduya hoy mane hadak bangke ni tum lai TPC hadak bangke mane rai pamelo aduya hoy ke athela bagan teng check a joine si pinier ni hapu kopane naga punon akapreka tumnon sita me hadak hem chikima hedalo polotang te dake aduyo hoy pugi pudunji thaita velo bang aduyo hoy ke la bagan si teng thiblo hadake bang nang cherai relo la ke bagan si teng thiblo so along le lang pi long pinan operation tum chera dundo nasionali tum plus operation tum pilang tum pachina la ni tum malang litum sita me mane kagos patrol hai ka dogo velang lipin pen thang chini ne puine dun tap dun pru la so bangke kacherap dun bangke mane ningdug lo alang litum sita me chini je la tum si kes dan bom popot alang litum isi organization polotang te wang pen nang humri pen isi kagos putro nang lang te balam thesi nang arju pen jong si kagos cepak lang dun yong si o chokchi pote alang litum cherap dun pusita me belek alam nasi la sono bang organization ka solai mate kachari atum phansita me chuning ri lo je chini lor pen le nang litum sita me cherap chetu dun I ka sonte pusini to ma chuning ri lo pini pina bang bong ladak hem chikim bomben kim thu bom pulutang te nali tuma hin ben pini akaprek action ko pini angdeng klem thi la bang ke jong si chikim bom pulutang te la bang ke ni tum law and order arona teng mesi mane ni tum chuning rina kokpo la pena ko non autonomous council tum tame chini je la ke encroachment lupu seta me kupia pose autonomous council tum mane react donde de la bang si manghume me la ke silang namlo pelotang te lage naga aphan ka support ma pele khije aphan ka support ma pasini tum ke autonomous council han tame jongnam nang kokpo la lo ni tum ta chethek long lo alang litum social media ka do go belong che post tame hala so long pen isi mane ingtang kring mane posi punang kokpo women justice forum po MIP bilet BP puni pini amen ta ho se alang list tame inut so arlo la pen bagan tame ka solaya bang phika so arlo apot alang ni ta women justice forum polotang de asap so mane pu haim puta women apot justice apelong phanle rabdun te pusi instead of this kopia posi mane women justice forum adom ta mane lako justice akam claim is injustice akam si claim dun thurong ma labang mane manghu tu memelo labang kai lapana ka prek inut bhani tum da dolang si ma alang li tum same mane asap so kagos putro lang pen sonte lang pen asap so alang li tum ta knowledge dopamine pen alang litum ta chini pen ako chapai ludun thek asonte message la alam mangke